aba edeba Ghana TV so a producer some hodwa yabwa no yede ebe so mo kase bo kwanso wey ye kase bo to wo hwa me live YouTube, Facebook, and Instagram. So any day di kan ya wo hwa me subscribe. Fa on setim don so sabe ya de beto obi a on sabe kan like na share ema afofro so entimi enhwebi. Ebusia yen twa ya ho sema na yenji edwedi nkrato ye ba ye beto so. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di no ya mabobo swina. Enu ne yedi asetina te 230 hebam. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ni adwuma wo ye. Enu ane sa wo benum bi. Wo be badwuma sa wo mreda. Tina te 230 hebam. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I will what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowe. Oba wafa yefunu. Ne all man e ba no for. Ene akola ondi emfie duoche. Ebusiafo ya mamo akwa babiom edeba Ghana TV eso wey eye kasiye botil afeyem free and samono asiye na asadie obia ewo na mamre kurobia ne na mamre no yenkona yenkopie ewo alata memu fulani kurobia ewo ho na chese woche mu se sa fulani kuro no sa wo ye bema na upe oba agwade anaza upe se wo ware waso aware na upe oba aware na ansa na yede oba no ebema wo no age wo bema na yede wugina ho na yede wo bekwa ko gina edwom atese baabia eye edom ehia na ye twa wachi mma atese emma no so nya emma ketoa Emma kase ni etwa wachi wutimi gina no na wutimi gi emma ni nyina na se wa mpa ba na yetimi de oba no edema se kuro no omo nso omo amamre enie aje se be me bia waso aware a wo pe oba na bia wehu bia my son wo hwei wehu oba bia na ni je ne ho no wo pese wo wade no wo ho okohu na busuafo abusua no ebe je na atum no wo je ni tumu a wo de no ebe kwa kogina ba bia edom ehia bia edom anasa ba bia edom ehia ne de ni kohia ho a yampe emranti anase emema kentin kan wo chese wo mo yi body ne de wo hwa chese nwanwa yie pa ye de wo mu begina ho de emma hya wo monsa ema ye twa wachi emma ma wachi nyina biabia se ye twa wo sa mai no wampa ba na wutimi gina je emma ni nyina ne ehu sa ha wo betimi aware oba no ne saade a na ye oba ne ho ade ede ama na koba ne sa ne ye twa wo ma no ne wantimi nyina no na wo pa ba e bia ya ya na e bia ho atwitwa no wa pa ba de a na chese awade no emma so
hurricane music. Banderawa a yi haƙuri. Come on, Melina, hurricane music. Hey! Na chesa wo hwe we ya wo mo nso wo mo amamre eno no te sadi obi awa na amamre bia wo hia wo ba na weni gye ne ho de ne ko abusua fie na isika ye beje woni agye wo de amamre wo ho ne ya ye ne de oba amamo no we de entesa fulani kuro na wala tamamu ne de ye se entesa kura wo hia wo ba na weni gye ne ho a ebusua ne gye wutum na chesa akase ye betwa wachi mma aha ye twa wachi mma no wampa ba na utimi gina enu ena yede oba no emma nsem ni bi wo ho a wote kura na awusie ku nsem ni bi wo a wote a na enwanwa yie pa we ne fulani fuo bi a wo alata mem wo mo nso wo mo amamre ebusie ha na brek makwan ema yede kase bo no ebesie mi amaje pani america se boy ebeso mo eyeme da chehima ajowa nati makram. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Kinaata venicare. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.